Zbog ogromnih dugovanja koje građani imaju prema javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija za uslugu dopremanja vode i odvođenja otpadnih voda, ovo preduzeće je slalo opomene dužnicima pred isključenjem. Podatke o dugovanjima građana smo dobili od SON-a, a iz akcije opominjanja su isključeni oni građani protiv kojih je SON u sudskom postupku i oni čije su dugovanja predata izvršiteljima na naplatu. Pripremljeno je negde oko 9000 opomena koje su od sredine novembra u prvom krugu podeljene u gradu i naseljenim mestima, a od ponedeljka kreće druga i konačna podela opomena gde se upućuje poslednji poziv korisnicima da izmire svoje obaveze ili će u protivnom biti isključeni sa vodovodne mreže. Mi smo u proteklih nekoliko dana sa mreže isključili nekoliko ugostiteljskih objekata i firmi u gradu. U opomenama je navedeno da korisnici u gradu mogu u zgradi vodovoda i kanalizacije koja se nalazi u Petifijevoj ulici broj 3, a u naseljenim mestima u svojim mesnim zajednicama u navedenim terminima da potpišu reprogram duga i da na taj način svoj dug izmire u više rata i izbegnu mogućnost isključenja sa vodovodne mreže. Naravno, to što smo omogućili korisnicima mogućnost dogovora da svoja dugovanja plate u više rata u skladu sa visinom duga i materijalnim mogućnostima, činjenica da idemo u svako naseljeno mesto pojedinačno, negde čak i od kuće do kuće, govori o tome da nama nije namera da bilo koga isključimo sa mreže, već želimo da postignemo dogovor sa korisnicima koji će zadovoljiti i interese naše firme i samog korisnika. Ali da bi zaštitili interes i preduzeća i korisnika koji redovno ispunjavaju svoje obaveze, sve one korisnike koje ne izmire dugovanja ili ne potpišu reprogram duga, 30 dana od dobijanja poslednje opomene bez ikakvih novih upozorenja stavit ćemo na listu korisnika za isključenje sa mreže. Svi korisnici koji se isključe sa mreže morat će do ponovnog uključenja da plate dugovanja i ponovno uključenje.